It's also mingisero mgaralo na FM nhlekani hakwamkela mingisero me koronga ingisela station shurko ga khring sero la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya mgaralo na fm.co.za mina ni kalanga pet matebola ingwana rasmato wa chimo chitango mashikirtano wa chachara makona lwandandazi ekwamkela ku kanangana ko Afrika Wa Vulavula umererswa itatana nchindani Eric Mawasa ifoma shungo fikalika fukbela wara ya mwanhlekando na rakufumela kurkwala wena ngako uyime kulunga kuloktatwa ku khomele ini ka nhlekani lo timagati tele mingisero me kambe lava ku namuntlha tirhisang nkarhi lowu hi nga na wona ngopfungopfu kusukusela sweswi fika laha ka awara yan'we hi languta ka timhaka ta ku vhota na nkoka wa toho xana hikokwalaho ka yini hi fanele hi languta swoswoleswo ke hi languta swoswoleswo hi mhaka ku va hi langute timhaka ta ku hela loko ka vhiki va khomixini ya timhaka ta nhlawulo IEC va vuye va teka xiboho xa ku va va pfula tindhawu to titsarisela ka tona ta ku tlula kwalomuya ka 23 wa magidi tiko hinkwaro ku va ku rambiwa vaaki leswaku va ta kota ku titsarisela hi ta kota ku twa ku xana loko va kha va titsarisela va nga lungeka ku ya vhota ka nhlawulo lowu nga ta va wu ri kona haxawa kambe ke ku vuye ku ya huma timhaka to tala to hambanahambana leti vaaki va nga hetelela ka tindhawu tin'wana va kombisa ka kumbexana vo ke vutivi kumbe vo langa ku kala vutivi hi ndlela yaleyo andzhaka loko va kombise swin'wana swa leswi va swi kombiseke i timhaka letiya ta ku ri vona va nge yi va ya titsarisela hi mhaka ku ku na timhaka ta vukorhokeri vona va nge vhoti hi mhaka ku va hamati sweswo swa ku taniya se hi vona ku swi na nkoka swoswo leswaku va tanihi tiko hi hetelela hi swi languta ku ya mahlweni ku lava ku ta twisisa ku ri xana ha swi ti twisisake timfanelo ta hina tanihi rixaka na leswi swi languteriweke eka xidemokirasi lexi hi nge hi le ku hanyeni eka xona yin'wana timhaka leti ni nga tsakelaka ku va hi bula ha yona hi ndlela yoyoleyo kasi ke timhaka leti ti susumetiwe hikuva eka xin'wana xa xitichi xa ku hlawulela ka xo laya amalahleni vatirhi va khomixini va vuye va hlongoriwa endzhaku loko va nga pfumeleriwangi ku va va tirha ku va va tsarisela vaaki ku va va ta tsarisela ku vhota hi ndlela yaleyo se we u ri yini timhaka to toleto ke u titsariserile loko u ri ka u titsariselangi na koho hikokwalaho ka yini loko ve u titsariserile i ncini na xo xi nga endla leswaku u hetelela u titsarisela na ko ha swi twisisake timhaka ta ku vhota na ku swi vula yini ka hina tanihi rixaka hi ndlela yoleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakelaka ku va mina na wena hi kota ku va hi bula to hi ndlela yaleyo hi lulamise mteko wa mahungu kusuka ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga leswaku a ta hi nyika xifaniso xa ku kahlekahle va vone yini ku hela loko ka vhiki mayelana na ku titsarisela na ku tirha ka va Independent Electoral Commission hi ndlela yoleyo kasi tin'wana timhaka leti ti nga koho ti tele timhaka tanihi sweswi ni nga vula ku la tikweni ku na timhaka to tala leti nga le ku humeleleni hi ndlela yaleyo ku fana na ku thoriwa ka muhleri wa tikota muthoriwa wa muhleri wa tikota na hi thoriwile tanihi ku va xirho xa UNESCO laha va nge va ta va kha va tirha tanihi van'wana va lava nga ta va kha va vona tanihi vahleri eka the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO ku ringana ntsevu wa malembe kusukisela sweswi lembe leri taka ra 2024 ku fika lembe ra 2029 loko swo famba kahle hi ta va rhamba leswaku hi ta bula na vona hi tshama na vona hi va ta hi nyika xifaniso xa ku ri kahlekahle ku thoriwa loku ku vula yini eka vona hi mhaka leyi ya nkoka swinene ngopfungopfu va nga va xivongo xo duma van'wana tinthemba van'wana tinkwenu mi yimela tlhelo mi ku hayi ya hi hina laha xivongo xa n'we xi nga duma ka hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta ti languta ku ya mahlweni hi twa ku vona va ri yini auditor general loko hi bula na vona siku hi nga ta va nyika nkarhi wa ku va hi endla tana handle ka sweswo mingisero mugana lona FM a hi kutu mingisero me hi tirhile va ku bula hi languta ka timhaka ta ku khutaza na ku languta ka timhaka ta nkoka wa xidemokirasi xa hina ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona mi ta tsundzuka ku na tindhawu to tala leti ti hetelela ku va na hoyihoyi ku fana na leswi nga le ku endlekeni a Sol Plaatje kun'wana ka lava va kumenge ku loko akweni doroba leri ri nga hetelela ri tlhakisiwa hi lava va hehliwaka hikuva va kha va kavanyeta timhaka ta vukorhokeri hi ndlela yoleyo se hi ku tumingisiro wa mina le ka 0860 002543 ku tisela nakona ku Afrika Wa Vulavula ku tisiwa ka n'wina namuntlha ku ri musumbunuko hi ri ka stage 2 lexi tisiwa ka n'wina ya ku seketeriwa hi va ka Eskom hi ta vuya hi teka riqingho rero ya mahlweni andzhaka leswi
ila inga kona mingisero mgana lona FM na kwa Afrika Wa Vulavula ka mgana lona FM kutisala kuona ti kwa Swiss one hindlela yele ay kutwa mingisero men 0860002543 eka ilangu tekati magata kutsarsela kula kwa hlawula hindlela yele na leswi swi nga fambisa swona leswi vulaka so eka n'we tani irixaka ngoti dyondzo leyi ya laveka ka hina ku hi dyondzisana ta ko hi kota ku tiva ku timhaka ta nhlawulo ti na nkoka ku fika kwihi i nge cinci i lo tshama kaya loko ku ri ku lava ku cinca na hambi i nga lava ku cinca i nge swi hlayisi leswi i nga na swona i lo tshama kaya a hi tweni ku hi nga kuma muyingiseri wo sungula hi twa ku yena a ngula ku yini ka 0860002543 wo sungula hi loyi nhleka asi na vashomi Mphukeni hi pfukeni minjhani Mphukeni ba ayi voter registration weekend a ni ri ku landzeleleni tolweni na tolo swi tikomba generally swi fambe kahle loko generally swi fambe kahle nga ta vula ku katsakanya ka swona swi fambe kahle ku ngo va laya na laya swi nga fambangi kahle ngopfungopfu laha a hi vona va aka ndhawu va tindhawu teto va kumeka va lodja leswi hi swi vulaka protest ya ku a va lavi ku tsarisa ku vhota kumbe ku cheka ku vhota hi mhaka ya swivilelo leswi va nga na swona swa mphakelo wa bokeri. Those to me were isolated incidents, but generally i fambe kahle hi ku ya hi mina hi malangutelo ya mina ya swilo. Xa vumbirhi leswi ni lavaka ku xi kombisa muhaxi xi na nkoka na xona. The right to vote has been fought for. Lunghelo a ku kumeka munhu a ya vhota ri mhaka ku it was not a given a swi nga bohi ku munhu wa nhlonge ya ntima a kumeka a vhota lavan'wani va tixaka tin'wana a va nyikiwa ti-percentage to karhi ta ku kumeka va vhota eka the previous dispensation, political dispensation. So vanhu ngopfungopfu vantshwa va nga swi tekeli hansi rightly ya kumeka va ya ti-expressa ku vona va lava ku swi vona swi endlisa ku yini hi hala ka timhaka ta varhangeri va vona through the power of vote. Leswi ni nga kumeka swin'wana ni swi vona muhaxi i mhaka ku va kona vantshwa lava va nga na ku tsakela ta ku kumeka va ya vhota va ta vona ku cinca ka tiko ra vona ka tiko ra vona as nationally, as provincially, even as locally. So mina swi ni khome kahle loko ni twa va ku na nhlayo ya balance ya kahle exikarhini ka vantshwa leyi nga kumeka yi kha ya tikombisa tsakela ku vhota hi kumeka va tsarisa kumbe va ya cheka timhaka ta status xa vona ku nga va physically ku nga va electronically hi mhaka ku na portal leyi tirhisiwaka hi va ka IEC ku kumeka vanhu va ya kumeka va lulamisa timhaka ta ku va ku vhoteni. kambe mhakankulu leyi nge le ku vutiseni na namuntlha yaleyi ya leswi n'we mi nga swi vitana ti-isolated cases ku yes swilo leswiya hi fike njhani ka swiyimo swa muxaka luwa na ko hi huma njhani loko xiyimo xi te tani hi ku hi nge ku hayi swi endlekile hi swi tshika ku laveka dyondzo laha se xivutiso hi ku hikokwalaho ka yini hi siku leri a hi fanele hi ti tsarisela ku vhota munhu a fanele a kombisa ku vilela kumbe kwele a malahleni xikombiso va ku n'wina va IEC no pfula mi nga pfuli. Good. I swihi swimbirhi muhaxi leswi mina ni swi vonaka yin'wana ni mhaka ta ku yi vula ku laveka dyondzo laya ina ku laveka leswi vuriwaka voter education swi na nkoka ngopfu ku vanhu va tiva ku why munhu a fanele a vhota timhaka ta ku swo fanele swi va kona ntsena ni swi na nkoka ku vhota vanhu va fanele va swi tiva sweswo ka ku vhota va nga kota ku kumeka va lulamisa leswi va vonaka swi nga lulamangi. Xin'wana xa kona muhaxi lexi mina ni xi vonaka ene this is my perspective i timhaka ta ku vanhu lava va pfalaku ndlela ku nga vi na voter registration ka tindhawu leti va nga ka tona instead ya ku va kumeka va teka vote ya vona va yisa ka tiphati tin'wana leti ti nga kona va twi nga ku African National Congress leyi va nga na ku tshemba ka yona yi va fayirini hi yo mhaka mi kuma ku va pfala tindlela ta kumeka ku nga vi na voter registration leswi swi nga lulamangiki hi mhaka ku va pfalela na vanhu lava va tsakela ku kumeka va kha va titsarisa kumbe va ya cheka ti-status ta vona ta mavhotelo. Xin'wana lexi ni lavaka ku xi kombisa muhaxi
there is a flying perception around. The vhota said general elections next year. The bad wishes of doomsayers, even the haters of the African National Congress. It is going to be a maniacal Ufarisin moment for the African National Congress. Ningasubula ko former African National Congress is doomed. We never see any one. Vanu no kombela kusuveka leswo ai yeni ku voteni ene vanhu va ta hlamala hi mhaka ku African National Congress leyi vulavulaka hi yona vanhu va yi rhandza swinene ene yi ta wina hi leswi vulaka a reduced majority hi swin'wana leswi nga ku swi kombisa but vanhu generally vanhu a va kumeki va tiva ku mfanelo ya ku vhota ya hlawula i mfanelo va fanele ku va nga yi tekeli hansi yi na nkoka ku hindza na mpimo hi mhaka ku loko ya ku vhoteni wa swi tiva ku okay na loko ku ri ke ni lahlekeriwile mara ni ringetini kumeka ni ya ku vhoteni ni yo tsandzeka tinambara a ti fikelelangi so vanhu va fanele va swi tiva ku vhota swi na nkoka ni teka masayiti mahala vuxeni hala ku vo khakhala van'wani va yingisela ka tiko xeteni va vulavula timhaka ta ku va ya ku blokeni na vona ku nga vi na ntsariso wa ku vhota a swi lulamangi leswi ya ku vulavula ntiyiso vanhu va fanele va ku vhoteni va vona ku loko va ku vhoteni xihambani va xi vekela kwihi so hi leyi a ni lava ku hi kombisa ku nkoka wa ku vhota wu nge pfuki na siku na dyambu wu tsanini vanhu leswi nga kona ho fanele hi tiva nkoka wa ku vhota i yini nametwelibot nkeseni nkarhi wun'wana swimani kahle ni vana vhiti ra kahle mahlweni okay so 0860002543 xana wena u angula kwini mhaka leyi ya ku vhota leyi yi na nkoka swinene ngopfu loko hi kha hi languta ka xiyimo xo xalexo xa leswaku hikokwalaho ka yini vanhu ma tirhisa timhaka ta ku mi fanele mi tirhisa ku kombisa ku vilela moko sweswiwani i nkarhi wa ku a hi ti tsariseli hi mhaka ku swa fana ku hamati a hi timhaka ta ku vutivi ke a hi kuti ku ri yini 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 a hi hundzi laha hi ta vuya hi yisa mahlweni ta ka leswi hi laha hi nga kona mingisero mukana lona FM makombandlela nakona ku Afrika wa vulavula eka haxa la wona kusuka haleni amasingita mall a Ben Store hi ku tisela wona eka hi kaya hi ku hisa ka dyambu leri languteriweke ku fika kwalomu ka 42 wa ti-degrees hala Giyani so vula ku loko ri ka tindhawu teti ku nga ta va kha ku hisa mingisero me tiyisisa na ku vona leswaku u papalata ku tikumi ku fambafamba laha handle la swi nga bohi i tikuma u ti tshamele ndlwini u ti nwela mati ka vula ku na lava swi bohaku ku mi fanele mi va mi ri ku tirheni hala handle mi bapiki ku ta kota ku dyiwa n'we mi nga ka xiyimo xo xolexo tiyisisani leswaku ku va ku ri na mati lama mi nge le ka nweni hakatsongo ku endlela leswaku miri wa n'wehe wu nga heleriwi hi mati hi ndlela leyi nongoro ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiselo me ku khomeri hungu timhaka leti ta ku titsarisela ku ya hlawula hi ku swi na nkoka leswi kambe loko ka ha fanele vanhu va kombisa ku vilela swi hetelela ku va xiphiqo hi ndlela yeleyo un'wana ni byela ku swin'wana ku kombisa ku vilela ko va ku vanhu va nga titsariseli ku vhota ko va ndlela ya ku la ku ta sivela vanhu ku va nga titsariseli ku endlela leswaku lava va nge le ku fumeni va tshama va ha ri ku fumeni kambe va xisa hi ku hayi a hi vhoti a hi titsariseli hina kuve va swi tiva ku loko se va fanele va ya cinca kumbexana va fanele va cinca lava va vhoterile nkarhi walowo a swi nge hi koteki hikuva ta va nga titsariselangi 0860002543 nako va IEC va tsundzuxa ku mi ya tiyisisa ku mi nga ya ka website ya vona mi landzelerisa timhaka ta ku tsarisiwa kan'we hi ndlela yele a hi tweni ku hi nga kuma un'wana munhu hi kota ku va hi bula na yena ke ka 0860002543 enhlakani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Good. Ante kombine. Aye papa. Mpuvile. Fokele n'wina minjhani? Mendile ndiya cheka swa ku vito ra mina ra ha ri kona ndi khale ku vhota nchumu leyi nga ka yi nga ni tsakisa le kaya. Awu a va hala ku kombisa timhaka tin'wana ta leswi swi nga va khomangi kahle hala kaya hala ntshemba network yi lo va kavanyeta kumbe ku fambe kumbe ku hele macheleni swa ndhaja swa macheleni ko va network ani ma swi tiva ku hele ku fambeni ka nkarhi wo tika swinene ku na makhamba ma yiva ku ti-battery letiya ta tithawara loko se gezi ri famba ku famba na network ku na un'wana mingiseri loyi nhleka aye butpet papa minjhani ikona mjani butpet pfokeni mi ri yini n'we timhaka ti tele mara kambe leswi endlekaka butpet i timhaka ta ku va xivutiso
kumbe ku landzelerisa leswi mi nga tshama hi vulavula hi swona ku ma hi kumela xana lava va department liya ya swa vatirhi na ku landzelerisa ntsena na mitwa sweswo mara mi fanele mi vutise muhumelerisi mi nga zangi mi kavanyeta a mi fanele mi vutise muhumelerisi mi nga zi mi kavanyeta vayingiseri lava lava ku vulavula amoyeni sweswo hiko a ni ngo na ku namuntlha hi mi byerile ku hi le ku vulavuleni hi kha hi famba hi tlhelo rihi ku vutisa sweswo a swi nga byi swi hlupha mi fanele mi vutise muhumelerisi kwala se a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexi kambe mi swi ri tani 0860 002543 nakona ka Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene na FM makomba ndlela a hi ku tumingiseriwa mehe ku we leti nga tikhoma timhaka ngopfungopfu teti hi nge le ku vulavuleni hi toho ta ku vhota swi na nkoka leswi hi nga tirhisiwi ku lwa tinyimpi ta tipolitiki ku ve hina ho lava ku vhota ntsena un'wana mingiserelo ni hleka Hayi minjani papa hi pfukele hi nga vo ku vhota ku na nkoka swinene ku ta hi pfuna swo tala ku ta hi pfuna ku lava yo hi lavela vana mintirho ku ta hi pfuna ku na loko u ya ku vileleni u karhi u swi tiva leswaku loko ni endla xikombelo xa mina xo vilela hi nga vuli ku vilela ko hisetela switarata no ku vilela swi hi kambirhi swi kahle ku vanhu va tsala va rhwala swirilo swa vona va ka ndhawu leyi nga fanela a hi nge nkarhi n'wana ta vulavula hi ku hala ka mi vona ku a swi fambi ma swi kota ku rhwala swirilo swa n'wana mi swi yisa a Pietersburg then mi ya ka ndhawu leyi yaleyo yi tirhaka hi sweswo mi rilaka hi swona se a hi ta pfuneka lexi mina xi ni vilerisaka lexi ya ku va hi tsimbisa vumundzuku bya tiko hi karhi hi va byela mavunwa hi ku mi nga yi mi ya vhota hi ku mi vhotela lavo dya mali va ANC hi swona mara a hi vhoteli ANC ntsena hi vhotela vumundzuku bya hina munhu u ta kota ku tiva timfanelo ta wena ku ti yimile kwihi swi vula ku loko ho vhotela ANC ntsena lavan'wanyana va fanele ku hanya emhaka ya ANC hi kona hina vinyi va yona hi nga sungula ku vhota laha tikweni leri na sweswo a hi nga karhali hi kaza hi ya kwele masirheni hi nga cincanga hi mhaka ha swi tiva ku hi lava yini hayi ku munhu a ku yena hi mhaka ANC yi hava vutihlamuleri njhani hi ku vona ni timhana n'wana wa karhi va vulavula ku ANC a hi pfuni nchumu ANC yi va pfunile ngopfu sweswo va swi endli xiphemu xexi va nga xi teka xa pfula phati ya vona a va nga ta xi pfula manana makhwela i ANC yi nga lwa sweswo hi nga swi rivali ku ANC yi sukeri kwihi yi ye ya fika kwihi loko mina ni vhota kambe na hambi hi nga ri ku canvasseni mingiseri kambe hi nga swi rivali na ku na sweswiwani vanhu va le ka xiyimo xixi va nga ka xoho navo va nga vula ku sweswi hina hi nga kwala hi mhaka ya ANC hi ka hi nga swi rivali ku hi suka kwihi kambe va nga vula vanhu va ku mina ni heleliwe ntirho sweswi hi mhaka ya ANC kumbe munhu a ku sweswiwani ni promotiwini hi mhaka ya ANC swo ya hi ku i le tlhelo rihi ra leswi nge le ku humeleleni ya mongo ni tanyana kwala mi nga kona tata Nthiwu ni nga sungula ni ku ANC yi pfuni ngopfu ka SABC before ka hari Munghana Lonene 1986-87 yi struggle ngopfu radio yaleyo swinene a ku ri hana sponsor leswi ni vavisaka ne le mbilwini ya mina ka nkarhi wo leha ku sweswi se hi katekile swi ni vavisa ngopfu loko leswi swi vulavulaka swi laveni mi ta swi kuma Nemetwe papa ni kheseli swinene 0860002543 timhaka leto vhota leti a wu ti sukele va ka hina a wu ti sukela ti na nkoka swinene a ti ta hi olovisela swilo swo tala leswi hi nge le ku swi endleni van'wani va hisa magondzo va veka na mathayele va ndla yini van'wana va tshova ti-traffic lights van'wana va tshoka hinkwaswo leswi hi ku ringeta ku lava ku kuma vukorhokeri kumbe mhaka yinkulu yo olova a hi swona sweswo i ku titsarisela ku ya vhota mina na ha vilerisa hi ku i titsarisela ku ya vhota swi endla ku ku na mi va twi loko ka hi vulavula na meya lana kansela
Shadrack Maluleke va kombise timhaka teteta ku na wadi yin'wana yi na miganga mimbirhi ku na wadi yin'wana yi na miganga ya 7 hi mhaka ku vanhu va nga ri kona ka voters roll a hi twaneni ku mahungu ya wara yan'we ta emisikwini kusuka kwalano ni bula na tatana good enough Mashego eka 0860002543 Cecily mahungu ya wara yan'we ta emisikwini Afrika Wa Vulavula. A ni kombela ku poncanyana ku na mabyala man'wani khalanga no tombila mhivava ku na mabyala man'wani ma nga ku no wena la ta mavitana hi mavito malama va swikwembu ntiki na vayini mabyala lama ma le ku yi dlayeleni ka rixaka hi kombela n'wemi maniwaku loko swi endleka mi to tshika loko ku ri ka mi tshiki mino ya vutihlamuleri khalanga I byala munhu bya ku loko I heta ku byinwa I heta ku nwa khapi if I ba number 1 na number 2 nkarhi wun'we I byala munhu if miwa loko ku ri ku mi te mi ri 10 mi sungula ku holova hi xin'wina mi banana I byala munhu mara byi hi onhela ku rixaka ene rixaka hi langutile hi ta bolela tindlwini ku hina se hi le ku khalabyeni loko va fanele lava ntsanani lawani va nwa mabyala va tshama va kha va wa va banana va ti endlela mihlolo leyi hinkwayo hala tlhelo va siye swisatani leswi swi le tindlaleni vanhu va ka hina no no leya byala leyiwani ya swikwembu nteki na leswin'wana hi kombela mi swi tshika swi le ku hi onheli ka rixaka n'wemini wa ku swona banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula. Good enough Mashego hi lava hi lava ku bula na vona ka nhlekano siku ra namuntlha muhleri wa hina wa tipolitiki un'wana wa vayihleri lava vayingiseri va hina va ngete high core nkulukumba loyi a nga voyameli tlhelo ro karhi loko a vulavula timhaka I vulavula hi ku kongoma na swivutiso swimbirhi ntsena namuntlha leswi ni lavaka ku n'wi vutisa swo ni tshemba ku I ta hi pfuna ku twisisa swona xa vumbirhi I xa ku hikokwalaho ka yini vanhu va fanele va kombisa ku vilela hi nkarhi wa ku titsarisela ku vota kasi hi xo sungula ku ta va ku ri timhaka leti hataku hikokwalaho hi ku ya hi yena I vone yini loko swi ta ka timhaka ta ku hlawula hi ndlela ku titsarisela ku vota loko a ku ri koho ku hela ka vhiki ni khomeli ncitana a ni nga ri ku n'wi tweni ku se yi fikile tatana good enough Mashego se no twa loko ku toko himpela a fikini ku ze ni vulavula ngopfu a ni twa nga ri kumbexani a nga se fika kambe yimani hi twa ku loko se hi n'wi kumeni va nga va angula va ku yini tatana good enough Mashego inhlekani abase fika ekhomedeni muyingiseri wa me aningo hina hi haleni ku na ncindani bova halaya se nkulukumba loyi n'wi teka Mpumalanga n'wi yisa Polokwane hi n'wi tisa Giyani good enough Mashego inhlekani okay ncindani ku hi khalanga I nga hatliseli na ha ri ku presa nomboro sorry ncindani 0860002543 nomboro leyi nga ta yi tirhisa u nga kandziyisa rito ka 065-744-3911 hi ta tlhela hi bulana na va hofisi ya premier ya xifundzankulu xa Mpumalanga va nga xava nkarhi loko hi vuya mahunguni ya misava ya awara yan'we hi ndlela yoleyo good enough Mashego inhlekani yeah good enough Mashego inhlekani brother njani efokele minjhani na hi pfukile I rungula na vayingiseri va Munghana Lonene a khensa swinene Mashego mani ni khomeleni a ni mina ni le Giyani ncindani le Polokwane n'wemi le Mpumalanga se ma byi vona ku swi sungula swi jika kule ya a hi sunguleni na swivutiso swimbirhi xo sungula hi lexiwani xivutiso I ku mi vone yini hi ku hela ka vhiki hi tlhelo ra ku titsarisela ku ya vhota vanhu va yili kwala mi famba kona mi twi IEC I vulavula leswaku ku ve na more than million ya vanhu va ku ri va tsarisile hi weekend leyi mara loko languta 1 million we compare na vanhu va ku ri a va fanele va tsarisile ku vota u kuma leswaku I nambara leyitsongo ngopfu hi ku rhandzi ku sungula ku votiwa hi lembe ra 18 la Afrika-Dzonga and hi lembe rin'wana na rin'wana ku ta va na vanhu kumbe ta ku na 300 to 400,000 vanhu va ku ri va 10 18 hi lembe lerero so sweswi ku hundze malembe mantlhanu kusukela ku va na nhlawulo wa tiko so leswi laka ku ri ku fanele ku va na vanhu va more than 1 million leswi vonakaka kwalaho ku ri vanhu va ku tala ngopfu va fambanga ku ya ku rejistara ku votela nhlawulo wa lembe leri taka ku nga va ku ri yini hi ku vona ka n'wina xi ndlaku ku vanhu va nga tikombi va ri na ku tsakela kumbe ku hitekela ku ya tsarisela ku ya vhota ku nga va ku ri ku timhaka ta ku kala vutivi kumbe ku kala ku tsakela I ku kala vutivi hi mhaka ya ku ri a ku na swidyondziso leswi endliwaka swa ku ri vanhu va ta tisa ku ri swilo yini va fanele ku ri va ta vhota va ta hlawula
Paul ingatsutsuka ndzhaku le in 1993 before kuva na nhlawulo wa tiko in 1994 kuna swinongonoko kuna manongonoko man'wanyana ka TV ka SAB ka TV 2 na 3 kumbe SABC 2 sweswi la SABC 1 la a ku vulavuriwaka kona ngopfu a ku na program leyi vulavulaka hi mhaka ya ku vhota ku ri swilo yini vanhu va fanele va vhota ku ri vanhu va ntima va ku tala a va nga swi koti ku vhota va nga swi koti ku ri va vhotela yini so na sweswi ku laveka ku ri ku va na ti-program la eka TV leyi vonisaka vanhu hayi ku ri va vhota njhani mara leti ta dyondzisa vanhu ku ri swilo yini va fanele va vhota hi ku ri leswi swa ku tirhisa ti-influencer a swi tirhi hi swi vonile ku ri hi nkarhi leyi ku chanciwa ti-ID book ka buku ku fika ku ya ka khadi ku ve na nongonoko un'wana ka SABC 1 laha i voneke ku va na munhu wa ku fana na minister hi nkarhi minister Dr. Nkosi Dlamini-Zuma a va part ya story leswo sa nongonoko lo a wu tlanga la ka TV so ku laveka ku tirhisiwa ti-program leti ku ri ti na vanhu va ku tala ngopfu lava ti langutaka ku ri message ku ri swilo yini u fanele u vhota swi pfuna yini loko munhu a hlawurile mfumo laha lavaka wona mara sweswi swo kala ku ri va dyondzisiwa. Se loko hi kha hi languta tiko leri van'wani va vulavula hi timhaka ta ku no nhlawulo wa 2024 ku ta va ku ri 1994 ya vona swi vula yini loko vanhu va kha va nga ti kombi va ri ku yini va ya ti tsarisela loko ku ve hi langutela ku cinca lembe leri taka ya i ku ri sweswi a ku na leswi hi xilungu va ku kona incentive ku ri loko munhu a ku ni ta famba ni ta vhota u ta ku ni vhota ku ta change yini hi 1994 vanhu vo tala va huma ka apartheid va tiva ku ri leswi hi lavaka ku hlawulela so hi lava ku va na mfumo wo ku ri wo hambana na mfumo wa apartheid so change ya ko a ri ya ku ri munhu wo swi kota ku yi vona ku ri ntirhweni munhu wa ntima a nga pfumeriwi ku kuma ti-position to karhi endzhaku ka 1994 ta swi kota ku kuma ti-position to karhi vanhu va ku tala a va nga swi koti ku tirha ka mfumo va tirha ka ti-lower rank so va swi tiva ku ri endzhaku ka leswo ku ta va na ti-position ta va na swilo swa ku tala ku ta va na affirmative action vanhu va ntima lava ku ri khale a va nga kumi ti-opportunity va ta kuma ti-opportunity so sweswi vanhu vo tala va phetla va ta vhota hi lembe leri taka kumbe munhu wa ku ri u tsariwile 1994 u ta va a na 30 ya malembe makumenharhu ya malembe and hi lava ku ri loko ku vulavula hi xilungu va ku i ti-born free so loko u na 30 ya malembe u kuma ku ri munhu u nghene xikolo u tsariwe 94 a nghena xikolo na sweswi a nga na ntirho munhu loleyo ku ta swi ta tsandzeka tsongoyana ku ri u mukhonvise ku ri ta vhota ta ku me leswi ni swi tivaka ni tiva ku nghena xikolo na ku nga vi na ntirho so a ku na apartheid leyi ta ku u ta xiya apartheid le ndzhaku loko a vhota lembe leri taka so leswi ku laveka ka vabyeriwa swona ku laveka va xaviseliwa hope hi ku ri hope leyikulu leyi laviwaka sweswi i ntirho i vutomi bya kahle so ku laveka loko vanhu va politiki va ya ka vona va vulavula i ku ri va ta endla njhani ntirho va ta endla njhani ntirho ku ri u ta va kona nakona ntirho wa quality hayi leswi i swi vonaka swi ri koho swa ti-EPWP ku laveka vanhu va politiki a va byela ku ri mali leyi ya vo ya 350 a yi tirhi hi xilungu va ku a yi living wage u nge swi koti ku hanya hi 350 rand so mara loko o languta mavandla ya politiki la ri koho sweswi ko hava leswi swi kotaka ku vulavula na vanhu va ku tala ngopfungopfu vanhu va ku ri sweswi va na 30 ya malembe loko munhu a na 30 se u vote ka mbirhi kumbe kanharhu hi ku ri se u na 12 ya malembe a swi kota ku vota so munhu yoleyo a ku swi ta tsandzanyana ku ri u mukhonvinse ku ri loko vhota u ta va na leswi na leswi na leswi swi ta vutisa ku ri swilo yini swi nga endlekanga ku sungula hi nkarhi leyi ni vhota na 18 mara 94 a swi ri lula ku ri munhu wa 60 years a ta vhotela party bandla ro karhi ku ri leswi mavandla hinkwaswo a vulavula so a vanhu va ntima a ku me hina hi nge swi koti ku tisa apartheid a hi lavi ku tisa apartheid mara sweswi ku laveka party leyi ta vulavula ku ri hina hi ta susa load shedding hi ta susa ku nga vi kona ntirho hi ta susa crime na swilo swin'wana so vandla ta swi kota ku ri ri kuma vanhu vo tala va famba va ta ri hlawula se loko ku ve a ku na xo xavisa xona good enough hikokwalaho ka yini ku ri na mavandla yo tala na koho swi vula yini ka vandla leri ri nga khoma a swo ve swi ri nyika blank check hi ku loko lava va nga le ku teni va ri vantshwa a va swi koti ku ta na swintshwa swo xavisela vanhu lava va fanele va nyanyukela ku ya vhota ya swi tsandza tano mavandla yo tala leyi a ri koho sweswi i ku ri laha Afrika-Dzonga kumbe ka matiko ya ku ri vanhu va ku hava na ntirho kahle politiki ku va ntirho that's why u kuma ku ri loko u ya ka
matiko man'wana ku fana na vo KwaZulu Natal kuma ku ri ku na vanhu lava dlayiwaka ka politiki ku ri lo a lava ku va councillor va mu dlayile loyi a ri municipal manager va lava ku mu dlaya so politiki i ntirho i xilungu va ku i career so that's why u kuma ku ri sweswi loko a ni ri ka party A kumbe ka party B kumbe ka party C so va ni hlongorile mara ni lava ku ri ni ta dya mali ku fana na vanhu ni ta nyika example ya ku fana na vanhu na vo tatana Ace Magashule ku ri a ri premier se u swi toloverile ku kuma mali ya mfumo so ni ta sungula party ya mehe ku ri ta laveka njhe ni kuma 50 kumbe 60,000 ya vanhu loko ni na party se ni ta swi kota ku tlhelela parlamenteni ni ta swi kota ku ri ni ta tiva ku ri ka malembe mantlhanu ya taka ni ta va ni dya swin'wanyana so hi leswi vonaka ku na maqembu yo tala maphati to tala la Afrika-Dzonga mara loko vanhu va nga fambi ku vhota leswi u swi vulaka ku ri swi nyika ANC blank check ku ri i na ti-member of parliament 200 and something ya toho so loko vanhu va nga fambi ku vhota a swi vulavuli ku ri ku ta va na 100 and something swi vulavula ku ri ku ta adjustiwa tivhoti leti lavekaka ku ri munhu a ta kuma xitulu so ta kuma ku ri i state ku ri munhu a kuma 60,000 na 35,000 a swi kota ku kuma leswi swi vulavula ku ri ANC yo leyi ta tlhela ndzhaku kumbe ANC na EFF ti ta tlhela ndzhaku even na loko kuma ku ri tivhoteliwe hayi vanhu va ku tala ngopfu mara ta swi kota ku tlhelela ndzhaku so sweswi la Afrika-Dzonga i nga ri koho hi ku ri malembe la khume la hundzeke EFF, DA, ANC, mavandla ya politiki la ku ri i vhiki leri heleke a ri busy a byela vanhu ku ri va famba va tsarisa a ri koho parlamenteni load shedding yi endleka a ri koho phalaphala endleka a ri koho na swilo swo tala swi endleka a ri koho leswi vulaka ku ri ku laveka mavandla lamantshwa a ku ri munhu a nge vulavuli ku ri n'we a mi ri part ya problem leyi endlekeke la Afrika-Dzonga so loko ku va na mavandla lamantshwa hi koho la ta kumaka ku ri ku ta va na change le parlamenteni mara loko vanhu va nga fambi ku vhota leswi swi lungu va ki vhota a party leswi ta endleka ku ri mavandla la a ri koho parlamenteni a ta tlhela parlamenteni ku ku ri xiyimo xa la Afrika-Dzonga swi ta va endlela leswi nga yo sweswi good enough Mashego na swi lava ku yi heta kambe na ha ri na xivutiso hi lexi xi lavaka ku ni xi tivisa ku hi yisa ku yini amahlweni very cornerstone kumbe phuphu ya democracy i vote se vanhu a ve le ku voteni kambe hi le ku tirhiseni yona yi ri phuphu ya hina hi yisa ku yini mahlweni ni vona ku ri ku yisa mahlweni ku laveka mavandla la ri koho parlamenteni ngopfungopfu ANC na EFF a implementa leswi swi vulavuriweke i constitutional court i 2021 ku ri electoral act ya hina la Afrika-Dzonga a yi pfuni vanhu lava tshamaka a yi pfuni vaakatiko yi pfuna mavandla ya politiki ku laveka system leyi i xilungu leyi ra yi tirhisiwa hi mabunu va ku na constituency based loko va vhotela Mashego vanhu va la Bushbuckridge va tiva ku ri vhotela Mashego u yimele hina loko ku ta maka ya ku vhota u ta votisa hina ku ri a vhota njhani so sweswi ku na vanhu vo tala le parlamenteni va ku ri a va accountable a va swi koti ku vulavula na vanhu ku ri a va hlawuriwanga hi vanhu so leswi swi ta pfuna la Afrika-Dzonga i ku ri mavandla ku fana na ANC na EFF a ku ri a tirhe xikan'we ku phasa amendment leyi a yi ri koho leyi va yi fakekelaka ka act ya ku ri loko mehe ni lava ku contesta ku laveka 100,000 ya tivhoti mara loko ni lava ku contesta hi party ku laveka ni kuma 60,000 so ku laveka ku changiwa electoral act ya hina leswaku matimba hinkwawo a hlelela ka vanhu ku fana na leswi vulavuleke hi freedom charter ku ri all the people shall govern so loko vanhu va nga swi koti ku rula va tiva ku ri a ku khomanga hina ku ruli hina kwala va nga swi koti ku so leswi vulavuleka swi endleka ku ri electoral act leya i amendiwa i ndlela leyi constitutional court vulavuleke yo a i ndlela leyi ANC na EFF va endleke yo Nemetweli mina ni ku ni hetile miyingiseri loyi hi yange ni mi vutisa leswi hi mhaka ku namuntlha ma ha ri kona ku ya hi yena i ri mindzuku hi nge vi na n'wina a ni swi tivi i swi hleketise ku yini i ri hi ku vona ka n'wina swi pfuna yini ka ANC kumbe EFF loko ku ri na vote of ku ri na motion lowu nga tisiwa hi EFF wa timhaka ta ku pfariwa ka embassy loko ANC yi vota na EFF swi vula yini loko ANC yi seketela motion wa EFF a swo vula ku se EFF yi fambisaka ANC yo landzela ke ya vayingiseri na swi ta komba ku ri democracy ya hina se yi kufile ku ri ka matiko man'wanyana a ku fana na va America na vo London na vo Britain ku na leswi va ka ku na bipartisan resolution u kuma ku ri Democratic Party na Republican Party to pfumelana ka portion yo karhi ku fana na ka maka leyi ya Israel
sweswi loko ya le Capitol Hill u kuma ku ri Democratic Party na Republican Party va pfumelana ku ri ku laveka va pfuna Israel. So loko EFF yi tisa motion, ANC na yi ta vota, swi ta komba ku ri democracy ya hina se yi hufile. Leswi vulaka ku ri loko EFF swi nga endla ku ri EFF yi va na solution ka load shedding na ANC ta swi endla swo tani. So swi ta va swi komba leswi kahle, hayi ku ri ANC ta va se yi landzela EFF, mara swi ta va swi vulavula ku ri ti-politician ta hina se ta dyondza ku ri ku laveka va tirha xikan'we. Lexi ANC a yi ku working together we can do more. Swi ta komba ku ri se swi komba ku ri se va tirha xikan'we. Embassy yo pfariwa hi ku ri mhaka ku ri foreign policy yo ya government eku heteleleni ku ta va ka executive ku ri na va pfumelana leswi parliament swi vulavulaka kumbe va pfumelana na swona. Good enough, Mashego, nkeseri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta cancer. Khensa mehe. Mhleri wa tipolitiki, good enough, Mashego. Mbatweli va vulavurile a ku na swo tala leswi ni nga swi tatisaka kusuka kwalano a hi hundzeni lala ku se hi vuya 0860002543. Tsundzekani ntirho loko hi vuya mahungu na misava hi ta mi tlangela ti-voice note ivi kusuka kwalano hi bolana va hofisi ya premier ya xifundzankulu xa Mpumalanga. Se mina nkarhi wa ku sukusela sweswi ku fika awara ya 1 ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi. Ila nga kona mingisero mgana lona FM ekuti ku n'wangulo wa wena hi wihi 0860002543 mibitwile vuhleri lebyi mingeri bya xiyimo xa le henhla bya tatana good enough Mashego. Ntirhi namuntlha hi ta va kha hi bula na advocate Mkateko Maluleke loko hi vuya mahungweni ya misava se mi nga vuya kayela nongonoko wa lowu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi xifundzankulu xa Mpumalanga aka hofisi ya premier hi ndlela yaleyo swo vula ku na n'hweti premier letin'wana mi swi tiva ku kuna nongonoko Afrika Wa Vulavula laha mi nga tisaku mi nga kumaku nkarhi mi ta vulavula eka wona mi kota ku vulavula na vaaki kambe kuna mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani i vaxumi ta n'wina Khalanga a mun'wini wa le Giyani. A n'we hambile mamilo ta mi ta tshama hi laha ivi mi vulavula a swi ka hi ku a ni na n'wina mi ku va laha matlhelo ya lamaya kambe n'wina mi khomiti. Ni khome ku vilela ka ku tiko ra hina a hi swi koti ku nghena agereni ro fambisa swilo hi nkarhi wa kona. Ni vona hi ku sweswi a hi wona nkarhi lowu ti-political party a ti fanele ti vonaka ti karhi ti hahisa mijeko ya tona ti vulavula timhaka ta ku vanhu a va yi ku tsariseni. Hi pfumala mudyondzisi wa vanhu ku va dyondzisa ku tsarisela i yini. Se ku tlhe ku va ti-party leti toho ti jikajikaka eswibebe ti rhwala vanhu ku a hi yini a ku vhoteni. Loyi va nge hi ye IEC a nga nyikiwanga matimba na nkarhi wa kahle wa ku tirha ntirho wa yena. Leswi swi endlaku vanhu va katsakatsa ku tsarisa na ku vhota ingaku i xixin'we. Se hi laha va nga va tlhakanyisekaka hi loko va vona ku ta movha wa phati yo karhi yi ta ku rheleni ka vanhu ku va ya a ku tsariseni kuve vona a va ha lavi ku tsarisela yona a va lavi ku vhotela yona kumbe swin'wanyana. Tiko ra hina leri swi komba onge hi le endleleni ya leswi hi swi vonaka matikweni man'wana ma kwala ka misava leyi vi ngi Afrika ku vanhu a va ha vhoti hi ku ya hi xiyimo xa ku hi lava ku lunghisa yini. Va vhota hi ku va chavisiwe ku fika kwihi. Leswi swa ku vhota hi ku vanhu va tshembisiwe yini hi hundzilinyana ka swona hi ku a ku na un'wana laha tshembisaka swin'wana handle ka leswi hi swi lavaka ku nga vukorhokeri. Se a ni na vona van'wana lava va nga nyika vuhleri bya ku hava lexi vanhu va nga vhotelaka xona. Lexi hi lavaka ku vanhu va tsarisa va ta vhotela xona i ku hi kuma vanhu lava nga ta tshembeka a timhakeni ta ku tirhela vanhu hayi a timhakeni ta ku tirhela makhwiri ya vona. Se leswi loko se kwala ka mi nga kombisa timhaka ta ku xiyenge va commission ya timhaka ta nhlawulo xikombiso leyi ku nga yo yi ngi byalaka vutihlamuleri bya ku dyondzisa hi timhaka ta nhlawulo. Loko mi ku a yi kuma nkarhi wo enela mi vula njhani? Ni vula ku a yi nyikiwi nkarhi ku fikela kumbe malembe mambirhi ku yisa ku endliwa mhaka ya nhlawulo. Ku dyondzisa vanhu ku titsarisela na ku vhota swi vula yini. Va nga humeleli ntsena hi nkarhi wa ku tsarisela vanhu. Va tekiwa as if vona system ya vona ya ku vhota. That's why va hetelela na matimba ya vona ya tekiwa hi lava van'wana lava va lavaka ku vhoteriwa vona. Leyi vona ka mina swi vonile ni karhi ni hlaya ematikweni man'wana swi nga swona. Minkarhi leyi ku tirhaka IEC lavan'wana va miyela. Se loko IEC a karhi a tirha timhaka ta ku tsarisa na ku dyondzisa vanhu a kha phijawa
hi lava n'wana lava ngi nkarhi ta vhota la hina ta ka hi nga endleli mani se vanhu va va na ku va confused hi sweswi la ku vanhu va za va vekelana maribye apatwini va ku nga hundzi movha wa IEC yo tsarisa vanhu hikuva ta IEC i va a khalaka sasa lavaya kube ava fanele va nyikiwa hi mani nkarhi lowu hi ku a yi pfali hofisi ya vona phela a hi mhaka ku boha vatirhi loko hi ku a va nga fanele va kha va vulavula ku sukusela loko hi heta ku vhota ro hetisela va fanele phela na vona na van'wana tipolitiki xin'wana na xin'wana lexi va lavaka va kha va xi languta i ku lunghiselela nhlawulo lowu taka i ntirho wa vona sweswo ku fana na van'wana tipolitiki ku nga ku lunghiselela nhlawulo lowu taka loko hi heta ku vhota haxawa va lunghiselela nhlawulo wa 2029 ka vula hi tiya hi leswi vulaka swona mina mara tsundzukani ku vhiki reri loko va karhi va tirha a va thole vanhu va xinkadyaninyana van'wana va kha va ku lava va fanelanga va tirha restructure lava va fanelanga va tirha mhaka loko ku ri ku IEC a yi ri na vanhu lava tirhaka ntirho lowu hi siku rin'wana na rin'wana ku nga yimeriwi ku thoriwa vanhu va ku tirha temporary minkarhi leyi ku tsarisa va kha va tirha a va nyikiwi hi ku a hi nga ku na mandate ya vona a hi yona liya ya ku va famba va dyondzisa vanhu ku titsarisela hi nge se ya ka mhaka ya ku dyondzisa vanhu ku vhota ku titsarisela ku loko i titsariserile swi pfuna yini aka wadi ya wena swi pfuna yini aka ndhawu leyi tshamaka yona se loko hi katsakatsa mhaka ya ku mfumo lowu nga ku fumeni sweswi wu tirha swona kumbe wu tirhi swona loko ho vhotela phati yin'wana yi tirha swona kumbe yi nge tirhi swona la ku tsarisa swi hetelela swidongo leswi hambi mihleketo ya mina ni nga ha swi tivi kasi sweswi hi vulavula hi ku vhota munhu kumbe hi vulavula hi ku tsarisela na meni yi ri na ti tsarisela ku ndlela ku wadi ya mina yi kumeka ya ha ri na vanhu ku loko ku tisiwa mali yo ringana hina hi tshamaka laha ka wadi liya na siku la ku vhota ni ta ya ene yi fanele yi tshama yi ri hulu se ni nge ngheni la ka radio laha ni fanele ku ni ha ta vhotela mani kumbe ni ta vhotela mani hi ku swa swi nga ha ri swona xin'wana lexi ta hi pfuna i ku vutlhari bya ku nghena aka radio a ni tivi byi chuniwa njhani ku tala ku amukeriwa vanhu lava a nghena minkarhi mi vutisa ku hi ri yini mhaka ya ku tsarisa loko nga va kona a vulavula hi swin'wana kumbe a vulavula hi phati ka nkarhi wa sweswi a hi vulavula hi phati sweswi a hi vulavuleni ku vanhu va ka hina a va swi tivi ku titsarisela swi na nkoka wa kona a hi le ku voteni ntsena ni le ka distribution of resources swi na nkoka IEC a yi le ku swinene loko ku fika ka mhaka ya ku vhota na ta heta hi yona ku swi endleka hi nkarhi lowun'wana swi nga ku fana na munhu ni nga yi kumi cece nghena vanhu hi nga vuli ku hava phati leyi hi nga yi vhotelaka yi tirha swihundla leswi leyi tirhaka swona sweswi why a boleni hi swi kota ku hi half time va nyika tipilara timbirhi swi nyika ku se why la hi nga cinca na kwala loko ni cinca hi ku xikongomelo i xin'we ntsena vanhu a va kumi vukorhokeri swi sungula timhakeni ta ku kuma ntirho na ku kuma vukorhokeri bya leswaku mati a ma fiki a giyani lama tswaka na ndhulu hi tlhela hi kuma na vukorhokeri bya loko munhu a ndlela swi nga fanelangiki a nga pfumeleriwi hi ndhawa swi humelela tikweni ra hina mara butsek munhu a bloka patu laha ku fanele ku ya votiwa mara kona maphorisa hi lava vukorhokeri hi lava mfumo leyi nga ta vula ku leswi a swi laveki leswi a laveka leswi a swi ndliwi hi nkarhi lowu swi fika hi nkarhi lowu se loko phokotela mavoko se kwihi na kwihi hi swona loko vhota yena swi ta swi ri kahle mara hi nga yi vhoteli hi mhaka yi sise kwihi futa yona yi nga hi susa leyi i vanhu va tivi hi vo tswala ku rhangela yona nevetini ketsini swinene mikisero minikomo swi swa tiko leri na kambe i hetsele hi mhaka yin'wana ya nkoka swinene ni na ku teka mingisero wun'wana loyiwani i nhleka ni mi amukeleli ka munghana lone khalanga papa xincinceritano hambi xincinceritano ma vona ku na mhaka yin'wana laha loko ni yi langutile loko swi fika a ni khe ni languta tinhlayihlayi ta lava va nga khitikana va ya tsarisela ku vhota kambe ivi ni ya tsavula xiyenge xa youth hambiloko ni nga tivi tinambara hi ku i khale hi khe hi vulavula ku vantshwa hi vona varhangeri va munduku kambe loko se swi fika laha ka ku va kha va khitikana na hi ku hi la ku vuyisa ku tshemba kumbe a swi fanele loko no hi swi ta ni khela matluka hi kumbe ta ni vuyisa ku u swi kotile ivi swi ni karhata kambe xikongomelo a ku ri vantshwa na vona a hi vona va ri ntsena kambe va tele lava va fanele va benefita ka vukorhokeri loko hi langutisa ka vantshwa kalanga mina ni vona ingaku ku za hi karhateka ku vantshwa a va ha yi ku khitikaneni i ku va karhele ta ku va luzi ku tshemba
ku tshemba loko ya ku fane ku vuyisiwa njhani na ni ta vulavula swintsongo hi ku hatlisa ku ri va na swilangutelo ti nga ti-expectations ku ri hambi hi le ka student command kambe hi le hi ku hambanahambana ka vona hikuva tele vana va hina lomuya ivi se hi languta ku lava van'watipolitiki sweswi hi nga ta ya ku hlawuleni swinambarana sweswi nga kona va nga tsarisa vanhu va ri yini hi timhaka ta ku vekela mapfhumba kumbe messaging kumbe mbulavulo wa ku vantshwa va ta va na ku tshemba hi ku veni vantshwa sweswi mintirho ya tsotsomba tindhawu to huhela a ti kona kumbexani a vona a va lavi ngopfu va swi twisisa van'wana lava nga dyondza ku ri no loko hi vulavula ka wa kumbe GDP langutile hi na xiphemu munhu kun'wana kwalaya swi nga endla loko ikhonomi yi kula yi va kahle hi kota ku va hi kuma mintirho ku ri sweswi hi kungulaka hi swona ku vanhu va vuya tiyunivhesiti a ve le ku tirheni swin'wana swa kona i vumunhuhatwa bya ti-politician na va ha ri na tona hinkwavo ka vona ni nga vuli mavandla mo karhi va ha ri na wona nkhinkhi wa ku va nga languti vumunhuhatwa bya vona va langutisa leswaku vana kumbe youth ya swi kota ku va ku tshemba eka tiko leri ku ri ta kota ku akiwa hi matlhelo hinkwawo ri ya mahlweni leswaku hi ta kota ku langutana na mintlhontlho leyi hi nga kona a hi swa youth yi ri yoxe kambe va na xiave xikulukumba hi ku i tiko ra mundzuku xana loko munhu o vutisa ku ri okay loko khanselara a nga tirhi ene va nga chuhi tikhanselara tshamani kahle kwalaho swa koteka leswaku loko se swi bili ku hindza mpimo hi tihi tindlela to komba leswaku laha hi nga ku swa mitsandza kumbe hi nga swi endlisa ku yini ku va na ku antswa va youth loko ni langutile ka ti-survey leti nga endliwa va fika kwala inge va nge hayi membara ya parlamente mukhanselara le hinkwawo lawa onge va langute vona ntsene na chava ku vulavula hi makhwiri namuntlha hi ku ma nga ta za mabuluka kambe hi vuya ka ethical leadership ku impela loko i dya i lalela i tlhele i tiga wa ti vutisa ku tiko leri ni ri tirhela yini swa fana na sweswiya swa ku vuya ka kuno loko ho ri rhandza hinkwerhu kumbe hi boheka ku ri rhandza hinkwerhu ku hi le ka rona swin'wanyani a swi fanele swi sungula ku cinca ku hi ta tshika ku yimbelela risimu rin'we ro ka ri nga heli ni swi vonisa sweswo swin'wana swa swona na mi twele na khensa swinene tlhelo rero lero i tlhelo rin'wana ra nkoka leri vayingiseri lavambirhi va hetisaka hi rona muyingiseri loyi a nge i tiko ra njhani xivutiso xa nkoka lexi tiko ra njhani ra ku vanhu vo pfala patu va ku nga yi ku ya votiwa kumbe ku nga yi ku ya titsariseriwa swi tlhela swi nga vi nchumu maphoriso ma ha ri na yona thiya gese njengwini kumbe va ha ri hava a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lava sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili Cancel Seslili, cancel Seslili ka tim maungem sabe awara ya wan hlekete ko ina inga ba erna ti voice notes kame ke am sirtani nongona ko Afrika Wa Vulavula kam kanalo ne FM iktisela ko na chicks gale ne am sigit ile so kulishin tsaksa ko tirha la hi cindani ne enga stanga voice note le lexi tsakisaka ku tirha la hileswaku loko i ri ku tirheni ku va ka ku hinta va ku sondolo ta va ku ri va hinta va ku yimisela voko sweswo sweswo mina ni swi lava ku tirha siku na siku kambe hi twenty voice note kusuka kwalano hi ta amukela va xifundzankulu xa Mpumalanga a hofisini ya premier hi ndlela yaleyo hi ta twa ku va hi khomele hungu rihi namuntlha kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka loko hi twe ti-voice note leti Munghana lonene mina no va na xivilelo mayelana na koka ka milenge ka ku ciciwa ka milawu hi mfumo hi ku ya hi leswi vugevenga byi nga xiswona la kaya loko mi langutini mi kuma ku youth yi le ku lahlekeni especially vafana hi laviseni munhu loyi endzhaku ka 3 days munhu u kumeke a lovini sweswi ku na case yintshwa yo fana na ya mhani luwa wa ka Ndlovu luya a nga heta maxaka na ye mhani loyiwani u hete maxaka mara like mfumo a vele ku ciceni ka milawu ku tiyisiwa voko lomu ya makhotsweni ku vuya xikhale lexiya xo vanhu va xaniseka emakhotsweni va nga dyi va xurha va dya va kayivela va ta kota ku swi tiva ku hi le khotsweni a hi le restaurant a mhaka leyi ya tika serious loko wo tshama kahle u yi hlele swi vona ku mundzuku i n'wana wa wena a nga ta kumeka lahlekini ya vava Ihlikani khalanga na vayingiseri wa Munghana Lonene mhani la khoma liya
ya lavo kavanyeta vanhu ku tsarisela ku vhota. Hi mavonelo ma mina vona va nga ri na vutihlamuleri hi ku loko mi pfumala vukorhokeri endhawini a ni ku no twisisa leswaku ku vhota hi swona swi nga ta endla leswaku va kota ku cinca mfumo lowu nge le ku fumeni sweswi va tihlawulela lowu va vonaka ingaku u nga va tisela vukorhokeri bya kahle. So hayi ka mina a ni ta ku hayi va pfumali vutihlamuleri na miehleketo na information like a va swi tivi ku va endla yini. Hayi leswi vulaka ku tatana Goodman kwalaho a hi swona va tshova sweswi va na vutivi ku tlula mpimo hi swona swi endlaka va nga yi ku vhoteni. Vutivi bya vona va swi tiva ku hambi vo famba va ya ka phati yin'wana a ku na leswi nga ta cinca that's why mi kuma ku a va yi ku vhoteni. Leswi a ku fanele ku endliwa swona la South Africa a ku fanele ku va na tiphati timbirhi swi onhaka ku sukusela kweli a ku va na tiphati timbirhi hi ku loko munhu namuntlha a pfula phati u ti pfulela ku dya yena na vana va yena ku nga va njhani tiko ri va na tiphati ta 58 loko munhu a ri le xitulwini a nge humi se kwalaho a ku vi a swi lunghise ku sukusela kweli ku va na tiphati timbirhi hikuva swi nga ta lungha hina va tshova sweswi na vutivi a swi ta loko ya hala va ya ku dyeni ka mali hi hina hayi a swi tshamisekanga hi ri kwala ka mina inkomu. Hila nga kona mingiseri wa mgana lone FM makomba ndlela la ngutakari 12 timinete ntsene kupela ora ya 13 ila ulanguta ngopfu ka timhaka ta ku simekiwa ka siku leri ra vukhumentsevu ra kumbe khumentsevu wa masiku ya ku lwisana na ku xanisiwa ka vana na vamanana kumbe vamanana na vana hi ndlela yoyole se ta va kha hi bula hi langute ku xana swi nga va swi vula yini na ko xifundza xo fana na Mpumalanga xi tiyimisele ku tirha njhani ka xiyimo xolexo hi ndlela yoyole se hi mhaka leyi nga ta va kha hi languta yona nhlekani lowu mikisero mgana lone FM nkarhi lowu wu va ku xaviwile ha vula nakambe hi ri tindzawulo toleto tin'wana mi ti tivaka na tona a ti endli tani ti swi twisisa ku hina tanihi xitichi hi nga va hundzisela hungu rihi kumbe rihi leri va ri lavaka kambe ke hi kha hi languteka mhaka yoleyo va ri yi va ni sungula hi ndlela leyi ni ku hungu leri tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi hofisi ya premier wa xifunenkhulu xa Mpumalanga lexi xi rhangeriwaka hi premier Rifilwe Mtshweni Tipani lava nge ri hi siku ra 25 ra n'hweti leyi ya Hukuri ku fika siku ra 10 ra n'hweti ya N'wendzamhala eAfrika-Dzonga ku ta va kha ku langutiwa na timhaka ta 16 wa masiku ya ku lwisana na madzolonga kumbe ya ku vona ku va ku pfumala madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana hi siku leriwani President Cyril Ramaphosa hi ku heleketiwa hi premier va ta va kha va simeka pfhumba leri ximfumo leswi swi nga ta va swi ri kona laya a Nsikasi Stadium adorobeni ra Mbombela hi ndlela yaleyo se vengeri na n'wina tanihi vaaki ma amukeriwa ku va mi ta kota ku va mi bula kumbe mi vona ntirho lowuwani se lava nga ta va kha hi bula na vona i nkulukumba Cassius Silala vona i director wa timhaka ta vuhlanganisi kusuka ka ndzawulo ya timhaka ta vamanana na timhaka ta vana lava va hanyaka na vutsoniwa hi ndlela yaleyo ku katsa na vantshwa but Cassius inhlekani mi amukereli ka Mgana Lone FM. Good afternoon. Good afternoon, sir, and much appreciated for this opportunity to all your listeners. Good afternoon. I'm very far from where my producer is, but how conversant are you in Xitsonga? Hey, I'm very limited when coming to Xitsonga. I hear here and there. If maybe it's possible, and then our people will also have problems hearing it here and there. Okay, can I ask you in Xitsonga and you explain it, you respond in English? I'll try my level best. Okay, thanks sir. Ai sunguleni la but Cassius mi nga hlamusela kantsongo hi timhaka ta nkoka, the significance of the launch, and please further elaborate on the overall meaning of this very theme that we are having for this year 25 November to 10 December when we launch the campaign on no violence against women and children. Yeah, the significance of the theme accelerating efforts to end gender-based violence and by not leaving anyone behind. It's a theme that speaks to what
the sixth administration seeks to achieve by saying we should not leave anyone behind in our efforts to recover economy, in our efforts to make sure there is a social cohesion, in our efforts to ensure that there's food and security. But now, the challenge that we are facing as South Africa is that there is a pandemic we are dealing with, which is gender-based violence. And this is a never-ending pandemic because those who are called to be significant others continue to abuse and kill those who are close to them, particularly women and children. And we are saying as government, it cannot be business as usual when we witness never-ending results of killings of women, never-ending results of killing of children by those who they love. And we are doing this with an effort to mobilize Christians, Sangomas, traditional leaders, and all forms of society in any villages around South Africa to say, let's work together to end this pandemic. And because the society that you and I live in is so patriarchal that men still occupy a high level of positions in society, it's therefore important to call all men to work together with government by groups of any civil society, NGOs and so forth, to assist in this pandemic. Because we can't continue to infringe on women's rights and also abuse children's rights by killing or abusing them. I can't agree with you more there that this very pandemic you're referring to still remains a big challenge which has far-reaching effects that go on beyond the violence itself. But then what could have been identified so far as major causes of GBV in the Republic, including femicide? And does the government have any plan to put an end to this GBVF pandemic? Yeah, the efforts are there. Number one, the Department of Women, Youth and Persons with Disabilities is an advocacy department which calls for a social mobilization to say all society members, community members, business members, labor, and so forth must work together to end gender-based violence. It cannot be a government effort alone. It's a clarion call for all of us to work together, join hands, to really end gender-based violence, starting with the family. Society on its own is a structured formula. You have a family which is composed of a mother, father, children, aunt, and so forth. And those are the first point of call when they see this kind of acts being perpetuated by the other. To really call on the society, law enforcement, and everybody to combat this kind of act, which is really inhuman. It's against any human code of conduct you can call to say another person must be abused on the basis of their gender or on the basis of their inabilities. And then the second part is that we work together with the civil society, NGOs, law enforcement, and like I'm saying, key stakeholders for this launch are traditional leaders and faith-based organizations. And because some of these issues are happening in the structured manner, and if we have these structured societies, we are able to then send a message to everybody who belongs to these structures to really end this hideous behavior of people killing each other, particularly killing women and girls. But Keshatz, reports point to the fact that the rate at which women are killed by intimate partners in this very country is 5 times greater or higher than the global average. How much concerned is government about these reports, and does this suggest, therefore, that government is losing the battle against gender-based violence and femicide? It is not and hence the call for working together these heinous crimes and code of conduct by the loved ones. And what you are saying is absolutely correct, that women continue to lose their lives in the hands of those they love. And we are asking ourselves, if indeed love is what we know to be, why are we killing each other? If indeed love should be celebrated and be the one that people feel safe and comfortable with each other under the name of love, love can't be continuously killing, perpetuating killing of women and children. And I'm saying this because government has then adopted a national strategic plan on gender-based violence. And out of that, we've got 5 pillars. Among those pillars, we talk about justice,
safety and security, economic emancipation. And for us to end the gender-based violence, we want women to be safe, but not only to be safe, but also participate in the economy of this country, because most of them are abused by their loved ones on the basis of them not being economically active or by not being able to look after themselves economically. And those who are able to look after them take advantage and kill them or abuse them. Can we revisit a point that you raised earlier on with Cassius, the issue of stakeholders? The President of the Republic has been stressing on end the fact that law enforcement agencies, particularly police, cannot be everywhere in every township, households, or every street in this country. You made mention of the fact that you are involving traditional leaders, faith leaders, civil society organizations, and community at large in fighting this very pandemic. How significant is that, given the fact that most people would be reluctant to participate, even to partake in government events, for example? Look, the launch of 16 days, maybe let me clarify, it's not only period. We are calling this a campaign to be 365 days campaign in order to reach every corner, every village, every community, and every member of the society to know that crime against humanity is wrong. We can't be killing each other as human beings, particularly disadvantaging women and children, because by so doing, we are disintegrating what is the structure, and the structure I'm referring to is the family. So indeed, police and law enforcement agencies can't be everywhere. And by so doing, we need to be communal even in our behavior so that police work becomes easier when we work together to combat crime against humanity. And in this case, it's gender-based violence. I see. Let's conclude with Cassius, and let's go into the details now. Mpumalanga has been entrusted in seeing to it that they host the launch of these 16 days of activism for violence against women and children. Now, can you please share with us the details, time, venue, and so on? Yeah, the launch will be on the 25th of November, which is this coming Saturday in Mpumalanga, the host province. We are launching it in Mpumalanga, but this is a national campaign. And the Mpumalanga province will be a call for action for all of us to work together to end gender-based violence. And by so doing, the province of Mpumalanga, the municipality of Mbombela will be the one that hosts this event. And we call all South Africans, those who are able to come through, they can come through. And those who are not able to come through can then listen on radio and different platforms and television to get the message across and share with their loved ones, but also members of the society, churches, traditional leaders, kings, and Bahomana, and everybody to really take part in this call of action to end gender-based violence. Furthermore, that South Africa will be hosting a men's conference on the 27th and 28th of November, which is an African Union conference to look at the issue of positive masculinity in leadership to end violence against women and girls, not only in South Africa, but in the whole continent of Africa as a whole. And that conference, again, it will be taking place in Pretoria at the Department of International Relations with all African leaders and former heads of state. But Cassius, and I sure hope we'll meet on Saturday in Mbombela on this launch day. I suppose I'll be broadcasting from there as well. Otherwise, enjoy what is left of your Monday. Enjoy the rest of your week. Inko. Ebuti Cassius lava e bulana bona silala basuka ka ndaulo le maka ta kulangtana thui na vamanana vantshwa na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va ngeri va vulavula hi ntirho nga ta va wu ri kona hi siku leri ra vu 25 ku nga nga mugqivela lowu ya ka woho laha ku nga ta va kha ku simekiwa ximfumo 16 wa masiku ya ku lwisana na madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana ku nga pfhumba leri ri nga ta va ri koho ku ra tiko hinkwaro ku languteriwa ka xivulavurinkulu ku nga President Cyril Ramaphosa lava nga ta va heleketiwe hi Premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga manana Rifilwe Mtsweni Tipani. Ntirho lowuwani xikongomelo i ku lava ta vona na ku vona leswaku vaaki va hetelela ku va vo va lemukisiwa hi nkoka wa ku lwisana na madzolonga va ngeri tinhlayanhlaya ta ku dlawa ka vamanana na toho hi vanhu lava va rhandzaka ti tlakukile swinene. I nongonoko lowu hi faneke hi va na wona ka Afrika wa Vulavula lowu muhumelerisi wa
wa ku hikokwalaho ka yini vanhu va kha va dlayiwa hi vanhu lava va rhandzaka hikokwalaho ka yini vanhu va kha va dlaya vanhu lava va rhandzaka se ta va kha hi ta fana hi va na wona nongonoko wolowo se swin'wana swa leswi va vulavulaka hi swona va kumaka mfumo wa vilerisiwa swinene hi madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana hi ndlela yaleyo se vengeri ku na ntirho lowu nga ta va wu ri kona mugqivela lowu laya ka masipala wa Mbombela lowu nga ta va kha wu vona leswaku ku rhurheriwa kumbe ku hetelela ku va na ku simekiwa ximfumo ka 16 wa masiku kambe vengeri a hi 16 wa masiku ntsena vo lava ku swi va lembe hinkwaro ku va ku lwisaniwa na timhaka ta madzolonga ehenhleni ka vana na vamanana tatana Kesha Silala a va rhumiwe kusuka ka ofisini ya Premier ku va va ta kota ku va vulavula na hina hungu leri a ri tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi ku seketeriwa hi mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga lava ngeri let's grow Mpumalanga together ta vuya yisa mahlweni andaka loko ni hundzela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. So inhlengela yini na inihlenga hi mhaka ku ile mavokweni ya nsati wa ye ene vuxaka bya yena nsati wa ye by the way a byi na lembe vayingiseri va nga va swi vonile nyana maphepheni i nsati wa nywana loyi wa tipolitiki ta DA ene hi mhaka ya ku DA va lwa na va Action SA me ni fana na loko lwa tindlopfu timbirhi ndi ri byasi me la xikarhi so ndi xengiwa hi mhaka ku i na nsati muntshwa wa DA wa ku duma number 2 a nga ha tirhi i tshama mutini wa nsati luya i dya mutini wa nsati luya so i le ka xiyimo xa ku i controliwa hi nsati wa yena lomuntshwa. Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Isweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko Afrika Wa Vulavula sele mina timbirhi ntsena ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu timhaka leti ta madzolonga ku ya hi rimbewu timhaka ta ku dlawa ka vamanana timhaka leti tani sweswi ni nga vula ku ri hi fanele hi languta na muhumelerisi leswaku hi vona leswaku ku hetelela njhe botamo nthemba mi ta endla tani hi ta fanele hi ya haxa kona hi mugqivela hi twa ku timhaka tingani kusuka le a Mbombela le ngopfungopfu ka timhaka leti ta ku lwisana na madzolonga ya ehenhleni ka vamanana vana hi ndlela yoyoleyo a khensa swinene va xifundzankulu xa Mpumalanga loko mi teka xiboho xa ku va mi tivisa rixaka hi mhaka leyi ya nkoka swinene ya ku mi le ku endleni ka swo endla loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na madzolonga ku ya hi nikisanani ku ya hi mhaka ya ku xanisiwa ka vana i ntungu lowu kumbexani hi faneleke ncindani hi nga ta twanana hi va na nongonoko hi vulavula hi woho ku endlela leswaku hi kota ku vona ku xana hi yisa ku yini mahlweni tanihi tiko hi ndlela leyo loko wo vona loko vanhu va gangisana no ka ni nga tivi swa masiku lama kumbe gangisana njhani hikuva ni masiku lama ku gangisana swa kona nga ri ti-inbox na antivi kambe la hina hi minkarhi ya hina tinyiko Rogers Khosi ta swi tiva kahle leswi a wu ya yima xiphayiphanini i ya yima i landzelela va kha va nga ku hlamuli va kha va nga sweswo i tlula derata va khiyili hinkwaswo leswi ku ri xikombiso xa rirhandzu kambe loko se ya n'wi jikela munhu yaloyo se u fanele u n'wi dlaya a ni swi tivi ku va hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka walowo Mativa hlokomhaka ya siku rin'wana mingisero Munghana Lonene FM nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebo ni ku haxela kusuka studio 1 Agiyani Amasingita Mall hi ta tlhe hi vuya nakambe ku tisela nongonoko wun'wana hi ri la ku ri ra vuntlhanu hi ndlela yaleyo handle ka loko hi ya Mbombela kumbexana hi ngeti kambe sweswo swa siku rin'wana kambe ku haxela nongonoko wa Afrika Wa Vulavula msumbunuko na hi ra vuntlhanu kusuka kwala a studio 1 Agiyani ni kume tsalwa la ri huma ka vanhu lava tichaka Khamangu ma vatsundzuka hi lava kombisa ku vilela hi mayelana na patu lera ra D3238 leri hlanganisaka nhlaniki na N'wamankena hi ta swi landzelela leswiwani a ni ri koho loko Premier Stan Mathavatha tivisa hi 2016 hi ri laha a Amon Ngulele Sports Center ku ri ta va xikontiri patu leri kambe namuntlha i 2023 ku hava xikontiri xolexo se hi ta swi landzelela hi twa ku i mani a nga ndangi ku yini hi mhaka ya patu leri va tikomba va kha va vilela swinene hi rona ni va vonini va tile la se hi ta hi landzelela ku ya mahlweni siku rin'wana hi ta va rhurhela kwala hi bula na vona hi twa matitwelo ya vona kambe sweswi a hi yineni ka nongonoko tsumba na mina na Ike Ngoveni kambe a hi sunguleni hi twa ku sesilili va ri mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va ya yimise ku yini vana na siku lerinene
tata ya sesileli